Mbo umva barakizi. Oya natubazi. Uraza mu Kirundi bombo clad square nyoko. Ne ni bitahurize none. Yeah, en fait, yeah, bombo clad is like that. Ni insecure, is that the meaning? Okay, I'm from street. That's my mentality. I'm not scared. Nah, I'm van. I've go and fise haki. So it's like that. I'm a tag nigga. Ahubwo je ndacubise nije ngize ubwoba ndacugumi. Sema, give me my fucking phone. No, niwe kwita dimni bebe. Bebe, nishuke na wakaliwa nitoe nyege. Waiter, ongeza glass. Moja mbili tatu nne tumwageras. Zaduze girl, bend down, pause. Ngunda ngenu fata ko. Ngahembi data mata ko. Kwa penzi lako tamsitotoka uko ngundu kunuduga. Asogea kuwa mwenye ujiseme. unaona jina la jini aligeukaki. Mu Kiingereza ni hivyo, mu Francais me ni kitu chenye sikia. Ni hivyo. Aki. Mbo kikava yangu. Unaona shetani ni vingine. Mungu aliumba shetani watu na majini. Gisi tulisomaga mu Biblia. Unasikia mu Biblia, mu Quran, vitu ya hivyo. Unasikia mu maandishi ya Mungu. So, jini ni kitu chenye kiko lakini ukioni kinaishi tu na watu. Lakini mimi yenyewe unaona kitu kibaya, mimi mtu mbaya sana. Franga. Wewe njoo una franga. Unasitoka ni wanafunzi wanakula kana kazi kwa pembeni au unatoka franga wapi eti? Mi Mazaka kamazi kameni datisha kanishika bashikilia shika akakatoto kameni maliza nikale kabinti kama Maeliza nikabinti kazuri kachanga kana urembo machoni mchanga kana shepu namba 8 kanga katani uwa kabinti kakimakamba wana date kana maringo mini po single staki lafi ya kisolo natamani ni mwage wino aje mtoto ni change lafi ya kitoto. Hey yo, Molly the baddest. Anajisikia ubeje. sio kujiona bogari bro. Ni unajua tena ni Mungu yeye pekee, tushukuru Mungu. Amefanya bogari. Ewan, nilikuja tu hivyo na mamangu ni mzuri. Ushobora kuba wumva ubabare mu gihe cy'ubutinyanka ukambara Kotex ukumva utisanzuye. Muzi ko ibyo bishobora kurangira mu gihe ukoresheje Kotex ya Nice and Free. Nice and Free ni Kotex nziza ibafasha kubandanya mukora imirimo yanyu mutinona eka mukibaga no ko umuntu yambaye kuko ikoranye ubuhinga budasanzwe kandi bugezweho. Nice and Free always make you feel better. Akunda Siren Vibes, nibaza ko meze neza aho muherereye abatura bari mu Burundi bari hanze y'u Burundi. J'espère que meze neza. Murabitse ko bone uzira ko tukuri mikoro manivuga misi yose kandi muramubona nakazira kaje ko ndagushaka ku mayeka yanyu ariko kako ndandivuga yino kugira mumenye. Umunsi ndi kumwe n'abasore bane mubaravya amasura murabamenye. Kanda bakora mwanya mwanze muvuga bariho. Anze ni kaush. Okay. Identité. Reka ndabavuge ni swag team n'aba jeune musamwa twamenye cyane kuva haretse imyaka myinshi tubazi. Bafise bakora indirimbo bakora ama smash hit gusa. Yeah. Bari kumwe n'umukobwa mugasi n'umuvugano bamushize batakutubwira no bamushize. N'abasore gusa bane bafite indirimbo shasha yitwa Weekend. Imaze imisi mbone audio gusa sinzi kwaza gukora video nazanye baza kutubwira. Reka ndabaramutse barivuga amazina ko twambuje kuvuga ndavuga amazina y'abatumire. Ndabareke bivuge naho ndabazi ko ari benshi mugabo kamere manzi yakwako mambo. Yeah, poa. Oko fresh. Yeah, meze neza. Antka bavuga ikirundi n'igiswahili. Bada bivuga hakiri kare. Bavuga ikirundi n'igiswahili so nzomza umva ibintu bivanga vanze.
wata comprendre uko bien Yeah, niko poa tu. amazina yako Okay, jewe mvyo muziki banyita Easy Boy, Buddha Man, Dem Fire, Bombo Club, aka also known as Mutama w'ubuki. Ndazi. na urazi meaning ya bombo clad Ndayizi. ni good Byakuryoheye none. Jeja kumbwiye meaning ya bombo clad vraiment Ndabivuge mu Kirundi cyangwa mu Giswahili? Ni mu last. Mbo, eka ndaza kubikubwira inbox hama uraza kubishikiriza abantu. Bandika abandi bivuga aha anye babitane muri gauche muri droite yanje hicaye undi musore Yo, hello, it's your boy Jenny to Amoli the baddest. Nari. The baddest wanda bitahura ni sawa. Bombo clad nchi ntarataraza kukinsigurira ngaha. Mambo wewe ni Kiswahili uko fresh. Yeah, niko fresh. Sasa mbona mnamcheka Sio mwenyewe mwajui Kirundi, kuna wengine wenye hawajui Kirundi. Jenny red bado. Red bado. Red ni rouge. Hama bado. Boy. So wewe ndio unamsemea modi. Acha tusemee mwenyewe. Red bado. Red bado. Kisha kule. Uko fresh. Hello, my name is Saigon Jason, aka Genie. Genie Mweusi. Hapana. Genie maana Genie sisi. Genie si Genie yene Diamond. Genie ya Diamond. Maana hapa Genie, nane Genie nane. None Genie ni iki? Okay, watu tugira mu Kirundi. Basi wewe kuna kuvuga by'abandi. Ngoja kwa wewe banza uvuge Bombo Clad tunaanza gusigura Genie. Mu Kirundi kandi. Bombo Clad. Mbo umva barakizi. Wewe natubazi. Uraza. Mu Kirundi Bombo Clad. Square nyoko. Ni bitahurize none. Yeah, en fait, yeah, Bombo Clad is like that. Ni insiguro is that the meaning? Okay, I'm from street. That's my mentality. I'm not scared. Nah, ntabwo bamfise ntaki, so it's like that. I'm a tag nigga. Ahubwo je ndacumse nije ngize ubwoba ndajugumi. Akasema give me my fucking phone. Unaona? Hiyo ni mtu gisi anataka kunani unaona? Lakini kinasemeka mtu mwajui Kiingereza anafikana anaona kama ni matusi. No, this is not my what? No, batagara kundukira microphone. By the way, ni swag team, ni group twese twamenye cyane kuva kera kuva kuri imvura y'ibi baby, urayibona? Bakoze amahiti benshi, ubu rero bari bamaze kwana n'igihe badakora sinzi why. Mutubwira impamvu mwari mumaze igihe tutubumva tutumva swag team je indirimbo yanyu na ijya mwakoranye na Double J ariko kandi naho nyene hari hayice interval ndende yuko muko iri kwande de mosi ni ndefu basi bon antukose ni muri bintu bon hagahera igihe akagaruka hari gisanga hari ibintu byahindutse canke na terrain yararimwo avant yarahindutse ubunye mugarutse mwasinze terrain imeze gute muri tiza mwako wewe nje nataka kujibi Bo twasanze terrain imeze neza kubera iyo new generation twabonye yuko ziko zirakora neza hama twebwe tuca dusora indirimbo yacu turabona ko bayakiriye neza boni bijya ni kujya nyene shako nyene direct umva twaje gufatisha ko mubakora neza sinze ko tubyumva mugabo ndabizuma mugabo afite izina mwari mufise ni cyo nyene mwagarukanye canke mwarabonye ko hariho kuntu ryagiye hasi eforo ni yindi nyene sinze ko nawe ubyumva niko akundi nyene mbo kubganje novuga yuko izina siryari indi nyene mugabo vibes nihinduka tuko ba maajabu sawa tu batari sana kuimba lakini tukisema a partir ya chanson gisi tunaenda tunaimba tunapatia muda mrefu sana kuikaa chini unaona tuba turi muhira yetu ugasanga turi mu bindi bintu nyene umuziki tukawushira pembeni ngaho je pense que muri uno mwanya dutanguye neza kandi tuzokora cyane gose Red naona kasa vile kompole ukompole ya hiyo ni kawaida yangu
yani muri group hari usanga hariho umuntu atekereza gose n'undi usanga asara cyane marake yo muri group ni wenjo compore Yeah. ama usara gose nawe ninde uyu Bad. Kuchutwe. umva kuri kimwe ashize uwicara uwitonda n'usara cyane wicara kugira baze barashuhana Kwa jo si kwanza cha kwanza si tunapendana unaona. Kuna upendo afu ni brother unaona tena. Muravukana mundi Petit frère. wote ni ba brothers mwese muri ba brothers bi Jave Bya seri. Petit frère yangu. Mudogo wangu. Bya serie. Uyu mutwe wanje. muri nene ni sawa aranse ko mugira mukuru wawe muri emission na blague zirimo. Sawa, uyu mutwe wanje. Gusa uyu mutwe wanje. Sawa. unjore baddest mutekereze muri interview batekereze Brother, le baba manake nini le mtu mkubwa lakini sasa vile awapenda kufanya mkubwa No, suko gusa iyo ndi mu kazi simba shaka blague. Yeah. Abana kumutwenga muze murumvira mukuru wanyu urumva ubushaka nyene hari ukuntu umuntu mukuru iyo abatu bakoze amakosa azarabanka amakonsa canke azarabaha ibihano watekereje bareka barishusha ko wateze amatuyifu Je nikomeza en fait mu bisanzwe. Sinzi ko urubibona. navyo murambona swati gatuje ku ndirimbo yanyu shasha weekend premièrement ikibazo canje nuko nakuri kimwe kumwakoze nabafasa mwakoze indirimbo na double mwakore video mwakoze audio yonyene and no mukoze kandi musohora indirimbo musohora audio gusa kandi nitumenyere kuri active vraiment tumenyere ko mu gusohora indirimbo audio video up kandi ugasanga video nziza ikoze neza ariko ubunye musohora indirimbo zikurikirana ari ama audio gusa waye kuri iki mukoze mutakoze video. Bon, kubera ko twakoze video je novuga yuko bivana na systeme y'akazi kacu kubera ubu twabonye yuko avant twarasohora ama video menshi urumva twace tuvuga kubera ko deja baratuzi Swag Team kubera ko dusohora ama audio menshi cyane kubera avant twarasohora audio video ugasanga turafasha umwanya munini tutariko turakora donc twace tuvuga duhindure systeme ubu ni ama audio menshi kwanza batumve kubera deja amasura yacu barayazi donc na ama audio menshi batumve après ama video azoza. None iyo systeme yanyu mubona menga nimubona ari iri efficace cyane kurusha gusohora ajani kuri zo Kiswahili yani si systeme ya kutoa video kuliko kutoa audio kuliko kutoa video ndio mmeona kama ndio systeme nzuri au iko chini pale pale kutoa video. Unajua watu mkishakuwa mko kama wawili waine unaona kupanda inakuwa ni kuelewana na kusikiana unaona kama tumefanya hivyo juu tunaangalia kwanza nyuma kwanza gisi imekuwa na mbele kwetu tunaenda tunafanya hivyo kwa kutaka kwanza watu wasikie wasikie kwanza alafu nyuma tutawachia vitu vizuri. Bon, je sinzi ko nubanda bitaron ko mada bitahura mbona mengo kera niho mwa bwana mucha make Red alikuwa mu bande tusha alikuwa naika watu wengi walikuwa wamuonagi. Okay? Easy Boy watu wanamukumbuka kuanzia mu Invrive Baby. Invrive Baby il n'était pas là. Unasikia? Yali agiye muri South. Et puis iko hapa saizi. Unasikia? Ça fait un bail que aiko hapa. Non. Ama systeme tunaleta ni systeme gani? Ifo watu wanasikia kama wajamaa wanaweza. Wanabasikia et après tunafaa tunatoa video. Tena ni vitu ya kawaida video. Lakini sasa na systeme tuko nayo ni tunaangalia na period yetu na tukatolea kwa video. Unasikia? Hivi vitu ya kuikaa tunaikaa tuko wengi. Kwa juu songs zetu tunatoa ni songs za fasi tuko wengi. Watu wengi na situation yetu tuko nayo saizi sio ya aitupatile kubakia tuko watu wengi naona kwa sababu ya COVID and ya tetiwa. Sasa
lakini I think kama mwezi mmoja au miezi mbili vitu vikishatulia vikishakuwa fresh na activities zikishaanza za shows manini vitu kama hivyo tunao tukafanya. Lakini kwetu sisi video kweli ni hivyo, video iko na part kubwa kuzidia audio, unanisikia, lakini njoo gisi tumeamua sisi kwa size. Lakini after that tutapiga na mavideo. Tutapiga na mavideo, tunataka kwanza watu watusikie. Bakituambia kama tunaweza tunapiga tena, tunapiga afu tunaanzia sasa. Yani mdiri bwangira cyane sasa. Maybe ko hari abantu batarayumva batayizi. Nataka mtufanyie basi kapela kidogo. Sini week. Sawa. Na wibukije titre yani weekend. Okay. Ninde yatanguye no watanguye? Nilikuwa najua tu kama ni wewe. Yes, yani leo tunafanya party, mashikaji, wiki msikae mbali. Ukitaka dancing ya hapa kati, manzi ikikamba si mfanyie fiti na umpe na kiti. Akitaka kisi na umpe na ndizi. Kama boga chizi ila utekirizi, katoto kakiriri wo usika umizi. Cause leo ni weekendi, umusu wo kugyoegwa na boyfriendi. Leo ni weekendi, umusu wo kugyoegwa na girlfriendi. Original bad. Agurikirande nanjye nafati we ni mu beje mufise muri active. Okay beje tushavunja tukesi tunawaza tuishije muri iyo minsi ntari phone ari mfise ama stress uno musi weekend ije shaka kuba fresh ajya bado niwe kwita dimni bebe nishuke nao wakaliwani to nyege waiter ongeza glass 1 2 3 4 tumwageras za duze girl bend down pause ngunda ngenu fata ko ngahembi data mata ko kwa penzi lako tamsitotoka uko ngundo kunodoga kunumanuka baby weni mama la para fazer we. It's a blessing, not the place. Never come and start in to refresh. Just hang out, cheesa, tweaker, manuka, don't stress. Weekend ya shushe, rabamuduhe mape, Saptori 6, abaniga vya high. Reka tugesho tunjiri ndana bari hanze, kozi turiyo mugaje ndara kristale. Who got the key for my beamer? Let me get there on time. God them sugar, bad them fireman, God them sugar. Bad them fireman. Yeah. Monday to Friday, I still enter. Let's party now, baby. Kwibanira oh, zikorore ndabe. You too fine after ndago habge. Go down. Let me show how you bounce, baby. Go down. Take it up, baby. Take it down. Mzuka mishapanda, baby. Take it down. Halish your boy Genie. Genie, Andre taranyubukije ntiyari bwavuga isiguro ya Genie mu Kirundi kwa ntatazi Genie kwa je vyancana je ndiziki Genie ari shetani. Genie mahaba. Genie mahaba. Genie mahaba. Yani sauti ya amani mtu Genie one. Asogea kuwa mwenyewe ujisemee. Unaona jina la Genie aligeukagi. Mu Kiingereza ni hivyo, mu Francais ni kitu chenye sikia. Ni hivyo. Aki. Mbo kikava yangu. Unaona shetani ni vingine. Mungu aliumba shetani watu na majini. Gisi tulisomaga mu Biblia. Unasikia mu Biblia, mu Quran, vitu ya hivyo. Unasikia mu maandishi ya Mungu. So, Genie ni kitu chenye kiko lakini ukioni kinaishi tu na watu. Lakini mimi ni yenyewe unaona kitu kibaya, mimi mtu mbaya sana. Uko mbaya kivipi? Kwa mahaba kama vile mwale amesema. Hapana, sio kwa mahaba. Mimi sifanani nao basi tu. Yani mie. Na siko mtu, ni kingine kitu sasa. Maana yake hapa naanza kusikia taoga Nisisikie oga. Ngere kidido mtu. Swakti yo muruko mwandika indirimbo muri muyihe mu cyane bigenda gutokera kugira mwandika indirimbo yani muko wengi muri benshi unumwaza na sujet canke mwese birabafata ngo cyamuvuzuka
Bon, en fait biravana umwe ashaka kuzana sujet. OK? Par exemple, weekend ni idée yavuye kuri baddest. Urumva? Ya umva azana sujet namwe mukaca mufatira ko the subject mukandika ko. Siko? Hama mood yo kwandika bivana na inspiration muba mufise. Bon, mugenda murumva en plus tuba turi kumwe twese twandika dukosorana twandika like that. We work like a family. Ari gihe ninjira muri studio nafisi ibintu mu mutwe ja sina mood ya kuimba. Nafika pale mola baba piga hichi. Napiga nasikia kinapiga fresh na kigonga. Unanisikia unakutana mtu anafika ready iko na kitu chekiko tu fresh kinaendana na subject yenye tuko nayo. Nagonga nivu. Au wao huyu au na ndio tunatumika. Kisha nilikuwa mnaamza njibia sasa hivi munshaka mumbwira hantanagi. Kwa twe tudiswa team iri nko mukobwa umwe. Ewa nakaelema kamoja mwanamke yani mukobwa afisa gatushe kiwa muri sabonye ntarimwe mu ndirimbo yanyu na even interview hayiko mu ndirimbo zanyu kubera iki mutari kumwe na Nathan. Icyo kibazo sayigo ni kwishura. Wenje mkubaya wenje barakukubara mkubaya gum. Sayigo no kishura. Kubera niyo bamana. Sayigo ga. Tayana iko pale nikiwaza ataona. Tayana yeye iko paka saizi ni mtu mwenye ambaye all the time akisikia tuko studio ana support, anataka akuje, saa zingine anakuja, anasikia, lakini muda wa kuimba tena yeye ameacha kwanza, yuko mpozi. Na hiyo pose hatujui siku yenye itaishaga. Atakuya kuimba siku yenye anataka. Ni kama gisi Jolly Swag, Chris Boy wakitoka States wanakuja kama mu vacancy. Bako nafasi wanakia wanapiga, tunagonga nabo kivideo banenda. Hii ni family. Yani mswak team mkora nyene mvo ushakurakora udashaka utavzima mwengene unaikala muramngojea paka igihe tungojana Gibotayana arafise ingorane ziwe za family niyo mpamvu yafashe umwanya wo kwicara voilà. Hakizana kutizama. Akora mwangalia muri. Naniangalia mimi nini? Yes kubivuga. Kana piga chabo. Wallahi. Mungu aniue sai hapa. Tayana ana problem hata moja ya kusema ngo familia tu. Parce tukiangalia kwa tulitoka naye alikuwa angaliki kitoto kimwa hivi chenye akijui kio kinaenda wapi. Wakati tuko wa dancer. Ni zamani 2006. Ni zamani sana tuko tunacheza. Tunarantre tunamushindikiza paka kwao. So hawezi wakasema ngo size njo familia nasema sasa Tayana ni hivi. Kwanza familia mama yake ni rafiki yangu mwenye mere mtu tunakalaga naye atupigia damanje na bana kia kwetu hivyo tulikuwa na mafetu tunavitana ni familia hii. Ni yeye ameamua kuikaa na alifanya mariage tu. Naona si ni kitu kizuri sana. Kama mtu anaendelea tukushona naye atufanye kitu kizuri anasema mimi naamua kwanza kuikaa kimya and then basi tukizele kwa tabihevye yana hajayewa ni shaka kugaruka aririmbe plus kingaliki ni muhura mukumbura gatushe kiwa kajukiwa kumukobwa muri Swag team itakosekana aje na wakati ni sister tu basi na mimi muni kitani kuona kuja kuimbia mu place yake ombe bagera bameteste ngahanye ku televiziyo ariko ibyo bintu byahaye simutanifunza muzonyigisha kadogo tu gusia tu basi tusikie tushe kadogo mutaishiwa Siren Vibes TV okay karaheze nahangene kai uyavuze gato ashobora kuvuga unaweza kuwa na sauti lakini habipandi basi nabiheba mutangungi umutima naraza harakantu munje oya ndabi ora shakanze karibu vraiment simbona ko no kwa no kuri en plus uzo agafoto kazocha kabera nyene ndazi eko nijui ça s'améliore pole ntawavuza bizi ndabe sabugia kara kuraba nabi uri petit attends onjo petit sawa
Ni petit yenye iko na madred mengi. Nimeuliza kama hari umuntu mwe abaje muri mwe kwani wewe ni sego nimekuuliza kama mtatoa nani video ya weekend. Ukanambia ngo hiyo video iko vitu ya hivyo. Sikukwambia kama iko, lakini tuko na system tunataka tufanye ya challenge zikikuwa sawa tunataka tukazifanya, because size ni sikudanganye mama yake. Tuko na muziki ya mingi kwa studio. Yenye tuko tunaamua itoke hivyo, na zingine zile tuko tunasani mabombe ziko mule ndani zinatakiwa zitoke na video direct. Ushasikia? Bikiwezekana itatoka hivyo hiyo video na ule maboro wetu tuko tunawazia. Kama itaki tunapiga ingine system tunagonga ki video direct. Nisie kwa moja sitafanya. Molly, amafaranga gukoresha nka swag team yakura he? Muracanga, murafite ama support avuye hanze canke avuye hanze ya swag team, vuze hanze ya swag team. Mbona cheka. Jean murafise sasa simugo team. Hari kera nto mwacanga. Hari kera vraiment. Bo ubu turafise support kuba brother bacu Jolly Swag, Chris Boy, even Happy Boy. Nibo ba supporting akazi kacu. Kwera Remy Gira of course manager wacu nawe arafise wara muri cyo kintu. Mwebwe nta bundi buzi mukora ku ruhande. Wewe nshaka ubona kama uko nangene kazi. Karari ndio ngora kazi nyene ko kudandaza impuzu like najivalisha opeke lega wote ni wose ni maswaga. Nje naene. Nivyo nyene. Umwe wese ngafise afite ivyakora abiza amafaranga. Wewe nje una franga? Unasitoka ni mwanafunzi unakula kana kazi kwa pembeni na wao. Unatoka franga wapi eti? Mi ni mtoto wa mama. Kiufupi tu. Mi ni mtoto wa mama na job sitakuwa nayo, lakini nikipatikana ndio hivyo utafanyaje? Kwa mwenyewe unaona tena job sio ya muziki. Mwanafunzi. Acha kwambia hivi mwanafunzi. Acha kwambia mwanafunzi inatokana gisi unakuwa huko. Yaani mimi nikikuona hivi umevaa vizuri, uko na maswage zako, mkichwa sijui mahereni. Maana yake hiyo yote mama yako ndio anagaramia. Mama tanzaje kuuza hereni. Mwanangu kamata hereni ende kati aje. Na haya natia haya. Lakini job ndo hii kama ndo hii hapa tunaona mwenyewe. Job ndo hii na tunasoma ndo hivyo. Tunashukuru Mungu kwa yote. Turangiza ikiganiro tujye tutamalizia aje. Tumalizia aje. Saka tukimale turirimbe cyangwa tuvuga amajambo menshi. Yaani mfanye kakapela kanyimbo ya zamani. Yenye mnajua kama imekuwa smash hit kushinda zote. Fanye kila mtu apige vibes yake. Sawa. Umvise ngene asaiga vuze umwe uko bimudugana niko aza kwikomporta. Nianzie kwa nani? Kwa Jamie. Poa, mimi nikianza nikitaka kupiga na jishikia vitu. Sawa. Jishikia vitu. Tantilia, wewe shika na tantilia. Poa. Okay, they call me Easy Boy Buddha Dem. Nianza kaita Andre. Tutara renze gwego ntitukira pivyeje kuri cash ndi mubigwa imvura nico kigo inga smoke with flack hookah absolute vodka nije king mu butaka bwimbeho mu gifunga imvura iragwa anytime man ndi mu baby zigishuga oya nta mwuma turiryohera spend ni imvura kiri nyota man turigerera don't have stress apa. Yes yeah. Okay, yep. Mazaka kamazi kameni datisha kanishika bashikilia shika akakatoto kameni maliza nikale kabinti kama maeliza nikabinti kazuri kachanga kana urembo machoni mchanga kana shepu namba 8 kanga katani uwa kabinti kakimakamba wana date kana maringo mini po single staki lafi ya kisolo natamani ni mwage wino aje mtoto ni change lafi ya kitoto. Hey yo, Molly the baddest.
Nakusikia baba, sio na nakusikia. Ngora kogal, ngwata koman. So give me that, usende mbal. Let me show you bakinam. Napenda unavyonyonga girl, you put me out of control. The way unavyonyonga girl, unanipandisha garo kidogo. Tingisha. Hata nijishikie mama yake atanisamea kwa kukase kidogo. Nilasaka pasa tena. Wena malikia wangu tena mboni ya jicho langu. Guy, you make me feel bad. I go there for you. I go there. Checking your bam bam. Checking your bam bam. Checking your bam bam. Checking your bam bam. Badu ya ndo yo. Akipanda kwa juu shuka nana amenifikisha soni kwa wale. Akipanda kwa juu shuka nana amenifikisha soni kwa wale. Thanks. Kande. Wagafisa nzi kubirira. Awe bimbe we. Nesha kamba. Uno mwanya wa question. Okay. Ndirimba kada gaparti ka WJ. Oh yeah, papa yake uvuga ko ndamwinjiriye mu kazi sivyo. Ndabesheka Dabo turi kumwe mugabo papa yake jijyawe ni sona o. So. Oh yeah, umviriza. Pardon jewe nshaka kumenya izina ryawe. Nanje ngira mbatswe. Nshaka kumenya izina ryawe mu Maleki. Nitwa Ozi. Irakoze Ozi. Okay. Ndamubona muri IG. Yego. Hama. Yeah. Okay. I used to like pictures. Oh. Okay, gikurikira ni iki? Ubahe mu bisanzwe. Jeo, samvuga numba acha wacha hizo story. Tongea wasia. Isianguki. Mtu ni mkali man. Sawa nje kuviona. Wale na muona ku TV. Sasa mama, una mpenzi wala? Unaona nikwambie. Nishaolewa. Baby akikukataa leo ni hatari. Una mpenzi wala? Saigo hiyo mbaya kweli. Niko naye. Hapana, anajaminia. Anajaminia, sio kama umwapo akimuuliza hiyo kesi. Sikia moni naye wewe. Sikia moni. Ajake bad this, ajake sio bad this. Guys, acha niwage. Mama mkianza kuniuliza makesi hapa nasikia taoga. Mimi njoo nauliza lakini wewe usipendage waniuliza. Nasikia taoga. Yo guys, kata bashimire. Mwabonye abajamani swag team. Abafisa Instagram ya swag team 257. Yeah. 257. Mugabo bose afisa Instagram yiwe. Wewe ni Easy Boy Saigo. Na Instagram yawe ni wiki. Na Mali Baddest vocalist. Biri kwa Instagram uzana gya. Baddest vocalist. Kore utisi ibintu sanzwe. Mori tunatia tu ibintu bya. Mori Baddest. Mori the Baddest turambona mugabo izina rya ni Baddest vocalist. Afisa kandi kazakora kuri IG. Ndashaka kamenya. Ndambe IG yako basi wakufollow. Red Bado. Basi ngabone muza mukora mu boga no mu beje byatari. If anajisikia ubeje. Sio kujiona bogari bro. Ni unajua tena ni Mungu pekee, tushukuru Mungu. Amefanya bogari. Ewan. Nilikuja tu hivyo. Na mamangu ni mzuri. Ndio kuja mzuri. Saigo Saigo Jin. Saigon Jason aka Genie.
Bakiandika jini wananipata mie peke. Yani uko jini moja. So guys, reka ndabashimire. Asante kwa kuja mu kipindi cha Siren Vibes. I think abantu bagikunze nibagiye kubabwira umukoresha context ya Nice and Free. Sinzo mfata bagiye kubabwira. Yani bisema haya nikawa. Abiti sini context, simi nafaka context. Kandi nkoresha context ya Nice and Free. So guys, girls, I mean kombwira abakobwa abasheri banyu mubabwira context bakoresha context ya Nice and Free. Context nzuri hata Nice and Free. Yani ukiva tu kama kwa mwanamke utakuwa wewe kugombana ndio kwa mwanamke. Kama kwa mwanamke kama kwa mwanamke asiti bitenge. Coton, nakuwa ni coton 100%. Anajua za bitenge huyu. Batarenje watafanya. Hapana, tulimita 2020 frame. Fona wakoresha ibintu biri soin. Nice and Free. Jifikiye vraiment Nice and Free bitu fresh urumva ego tinyanka ibintu bikaca bigenda neza. Blessing man. Arabizi. Azi contact zibitenge arazinje ubutinyanka. Ora. Anabijua ni context nziza ushaka kuzigura muri hajya muri galerie du boulevard. Nibaza promo ya mapita. Ibi bitu kunasema mimi nasikia hata woga. Mugende muzigure abakobwa n'abahungu muzigure abashiri banyu kugira baze barakoresha context ari soin meza atabagora atabastressa. Voilà, nasikia. Ushaka guhereza kado umukobwa uzomuhe kado ya context ya Nice and Free. Umesikia muri? Shira kunampatia kado. Tulenje. Wamuhaye. 2020 ya wapi? Hata tuko mu 2020. Okay, Siren Vibes TV. Twaryoye sana gukorana namwe Hozi. C'était trop cool. On va twaguma turaba nyene ama TV shows yawe comme ça. Ce kuvuga ngo on avait hâte vraiment mais niba mwadute ibako. Ibako. Urazi charicho. Et voilà. Merci quand même. We really appreciate. Kama vitu walivitoa pinda gute sijui nini wala hiyo siwezi hata nikawaza kusema vya hivyo kweli kabisa. Gawasi sasa. Mimi nashukuru sana umetupatia ka invitation ka bien. I think watu watatuona wenyewe walikuwa wanafanya masika watoni kwenye vipindi na kingine nawashukuru sana mafans wetu wazidi kuangalia kwenye zile wazidi kuangalia kwenye YouTube yetu kwa ngoma yetu mpya ya weekend ya sasa bombo clad tunabaki nataka kusema ingeba ndio kubagirira promo nga Siren Vibes. Ngoja kwanza bombo clad ngoja kwanza muri age na kule na beje wenu age ndiseze gute boje ndashimiye bayita gute Siren Vibes mu kiganiro mwa banza subire mu Siren Vibes. Siren Vibes mu kiganiro mwa mu kiganiro mwaduhaye murakoze mubandanye mushigikira muziki ndundi. Thanks sana. Kuna mengi. Thanks sana. Ni hatari sister. Turabashimiye mu mbabarira madam. Nakosekana aga basi. Okay, gusa twashaka dutange bavyita au revoir hama Siren Vibes TV. Umva ifisi ibiganiro vyinshi hariyo za fresh talent gikogwa na Kabos for real my young brother, okay? Hama hariyo na Ozi ngaha the CEO. Never forget to subscribe on YouTube channel, please bro. Hama weekend nindirimbo shasha Swag Team all platforms. Weekend urire muri Mukozi. Ngo weekend ngo ni muri Kozi Crystal hande mwavuze ni hembe. Napo mama kisinjo. Ni hapo. Hakuna pangine. Sawa, muri Kozi no muri Crystal barigaburangira babiri baja muri Kozi anda kaja muri. So guys, bye bye. Ndabashimye ko mwaravyiganira musiga. Ushobora kuba wumva ubabare mu gihe c'ubutinyanka ukambara Cotex ukumva utisanzuye. Muzi ko ivyo bishobora kurangira mu gihe ukoresheje Cotex ya Nice and Free. Nice and Free ni Cotex nziza bibafasha kubandanya mukora imirimo yanyu mutinona eka mukibagira nuko umuntu yambaye kuko ikoranye ubuhinga budasanzwe kandi bugezweho.
Nice and free, always make you feel better.